Sanibonani, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza islope kanye noshintsho lwe-rate. Kulo mboniso ngifuna ukwenza inqwaba yezibalo ze-slope ukuzikhumbuza islope, indlela yokulinganisa umugqa, incazelo yakho, incazelo ye-slope. Siyazi ngokuthi islope noma silingana noshintsho luka-y oludivayidwe ngoshintsho luka-x kanje. Sinathi ngoshintsho luka-y oludivayidwe ngoshintsho luka-x. Mhlawumbe kungangabi nomqondo manje, kodwa uma siqhubeka senza ezinye izibonelo zokuthola, manje-ke masenze isibonelo sethu, masenze lo mugqa lona wokuqala, umugqa wethu wokuqala ngu-a. Manje-ke masithole islope sakhona, futhi lana sinamaphoyinti amabili esingawasebenzisa ukuze sithole lana. Manje ipoint lokuqala masibuke lana, ipoint lethu lokuqala nali lana. Ipoint lethu lokuqala lingu 3,6. Uyabona lana u-x wethu ungu-3 bese u-y wethu ungu-6. Ngakho-ke na i-coordinate yethu yokuqala. Bese-ke masibuka lena eyesibini lana u-x ungu-1 bese u-y ungu-6. U-y ungu-6. Manje kunezindlela eziningi ongazicabanga. Islope singasebenzisa ushintsho luka-y noshintsho luka-x, uludivayida ngoshintsho luka-x. Manje yini ushintsho luka-y lana? Ushintsho luka-y ukuthola ukuthi inani lika-y lishintshe kanjani ukusuka kuleli phoyinti leli ukuya kuleli elinye iphoyinti. Ufuna ukwazi ukuthi ushintsho luka-y lushintshe kanjani. U-y wethu uqale lana wanyuka waya ku-+6 kanje. Uqale lana wanyuka u-y wethu. Ngakho-ke u-y wethu uyambona ukuthi unyuke kangakanani. Libanga leli sifuna ukwazi lona, ngakho-ke na sizothi u-6 wethu, sizothi u-6 osusa ngo-6. Sizothi u-6 osusa ngo-6 uzosinikeza u-12. Uyabona lana, uma ubuka lana ungakubona lokhu. Manje bukuyini ushintsho luka-x? Bukuyini ushintsho luka-x kunoluka-y? Sisuke ku-x ngo-1 saya ku-3. Sisuke ku-x ngo-1 saya ku-3 kanjena. Sagcina lana bese sanyuka saya phezulu. Ngakho-ke na luyini ushintsho luka-x lana? Ithi sibuke lana, uma ushintsho luka-y lungu-12 lana ushintsho luka-x bekuyini? U-3 osusa ngo-1 azokunikeza u-4. Manje ushintsho luka-y oludivayida ngoshintsho luka-x kuzoba ngu-12. Ku-12 over 4 lokho kuyafana no-3 ngoba lona ku-3 over 1. Lokhu kusho ukuthi kuwo wonke u-y esingaya ngayo ku-x sizonyuka kayi-3 kanjena. Lokhu kufana no-3 over 1 kuwo wonke sizonyuka kayi-3. Bese-ke uma usunduza kabili endleleni ka-x uzonyuka kawu-6. Manje lo 3 usitshela ukuthi sishesha kangakanani uma sandisa u-x wethu kanjena. Njengoba ubona lana, uma sandisa u-x wethu lona usitshela ukuthi sishintsha kangakanani. Manje-ke lana u-a wethu lona manje masenze ukufanayo ku-b. Lana-ke ku-b
lana ku-B ngizosebenzisa lamaphoyinti lana alana emgqeni lana sibone lamaphoyinti lawa. Sizosebenzisa lamaphoyinti, leli phoyinti lethu lokuqala ngu-0, -1 qala lana. Elokugcina qala leli phoyinti lokugcina bese qala ku-6. Ubonile laphayana ngu-6, nangu u-2, ngu-6, -2. Manje lokhu kuyafana nalokhuyana. Lana sibuza ukuthi yini ushintsho luka-x noluka-y. Masenze ushintsho luka-x kuqala. Lawa. Lana yini ushintsho luka-x. Singayibhala lana. Sifuna ushintsho luka-x. Uyabona ukuthi ukusuka ibanga leli lokusuka laphayana kulela phoyinti lela siye laphayana kule sihambe kangakanani. Sifuna ushintsho luka-x, ngakho ke kuzoba ngu-0 osusa u-6 ngoba ubonile sihambe kawu-6 ukuya le. Ngakho ke lokhu kuyafana nokuthi ku-6 uma ubungena graph bongabala lana uma ubungena graph. Ngakho ke lana yilana siqale khona, bese ke lana yila sigcine khona kule yesibini. U-y wethu nguye u-y wethu. Uyabona lapha ama-coordinator ka-y ngu-1 osusa u-2. Ngakho ke kuzokunikeza u-3. Lokhu kuyafana no-1/2. Lokhu kufana no-half, kufana no-1/2 noma u-2, kufana no-1/2 noma kungafana no-2. Bese ke manje lana uma usubuka lana ku-B ubuka lebanga leli esigcine kulo leli lokusuka lana elokusuka ku-x siye lana. Uyabona ukuthi lingu-0 lana, nangu u-0 wethu lo u-0 ka-x lona u-x lo esigcine kuye u-x wesibini, bese u-y wethu ungu-2, y wethu lo u-y wethu wokuqala. Ngakho ke masithi ushintsho luka-y noshintsho luka-x. Ngakho ke lana esikwenzayo ngifuna ukubonisa ukuthi noma ungaqala ngaliphi iphoyinti kodwa uzothola impendulo efanayo. Ngakho ke manje siqala ngale ebesigcine ngayo ukuze ngikubonise ukuthi uthola impendulo eyodwa. Ngakho ke nalana uyabona u-2 osusa u-1 divide ngo-6 osusa u-0. Lana siphendulele, asenzanga njengasekuqaleni, siqale ngeloku esigcine ngako. Ngakho ke lana uyabona ama-negative, amaphawu lolu negative liyasusana, bese sisala ngaye u-half, futhi sisale ngayo u-1/2. Sisale ngaye u-1/2. Manje uyabona lana ukuthi noma ungaqala ngeliphi iphoyinti kodwa kunika impendulo eyodwa. Kodwa uqaphele uma uzoqala ngo-y2 kumele futhi uqale ngo-x2, ungaphambanisi lana ngoba waphambanisa ngeke uthole impendulo kuyo. Uyabona nalana siqale ngo-y2 sathatha i-coordinate futhi yaka-x2. Ngakho ke yiko lokho okusinikeze impendulo leyana. Ngakho ke noma ungaqala ngayiphi kodwa uboqaphela nje lapho. Lana uyabona ukuthi impendulo yethu esiyitholile iyafana naleyana, noma yona iguqulekile kodwa ekugcineni impendulo igcina ifana noma ungaqala nge-coordinate eyiphi okuzokuthola impendulo eyodwa kanjena. Lana nakhona uyabona uma uzoya esandleni sokudla phinde unyuke uzonyuka
lokuchaza ukuthi uyesandleni sokudla kabini ubisunyuka kanye. Lo 1/2 uchaza ukuthi uya ku-x kabini ubuse uya ku-y kanye. Kanje yikho-ke lokho okuzokunikeza lama-coordinates lawa islope sethu leso. Asiqhubeke masenze umugqa lo u-c. Masenze la u-6 u-c wethu lana. Asithi-ke nalana ipoint lethu esiqala ngalo sizoqala kulo, sizosebenzisa lama-point lawa abasinikeze wona lana. Ipoint esizoqala kulo lana sizoqala ku-1.6 bese ipoint esizogcina ngalo sizogcina ngo-5.6. Ipoint lethu esizogcina ngalo ilelo eliphansi 5.6. Manje-ke singenza awuthi ngibhale lana, singenza kanje, sizothi islope sethu silingana noshintsho luka-y oludivayidwa ngoshintsho luka-x, ushintsho luka-x oludivayidwa ngoshintsho luka-x kanjena, noma lokhu ushintsho luka-y oludivayidwe ngoshintsho luka-x. Nakhona ikhona enye indlela ongayibuka ngalo lokhu, ungayibuka ngendlela le enye yaka-y2 lana sizothi lo f lona usho ukuthi u-y2 ilo u-y2 wokugcina bese u-y1 lo wokuqala la siqale khona ipoint lokuqala lisusa ipoint lokugcina, nakanjalo futhi ku-x nakhona into eyodwa leyo. Ngakho-ke uma sizofaka amanani wethu lana, u-y2 wethu ungu-6 bese u-y1 ungu-6 ususa ngo-6 bese-ke u-x2 wethu ungu-5 osusa ungu-5 osusa ngo-1 njengoba ubona lapha kuma-coordinate wethu lawa basinikeze wona emgqeni. Ngakho-ke nalokhu kokubini lana phezulu kuzokunikeza u-12 bese lana ngaphansi kukunikeza u-6 ngoba la lokhu negative kwenza u-positive, ngakho-ke kuzoba ngu-6. Lokhu kuyafana lokhu kuzofana no-2. Buka-ke lana sine-slope esinegative. Islope sethu sinegative yingoba uma u-x wethu eya kanye ngale, u-y wethu yena wenzani? U-y wethu wehla, u-y wethu uyehlela phansi. Manje lena i-downward sloping, ibizwa ngokuthi i-downward sloping ngoba iyehla kanjena. Uyabona lo mugqa lona ukuthi uyehla ushone phansi, lokuchaza ukuthi umugqa wethu u-negative awufani nalona. Uyabona lona ukuthi unjani, lona u-positive umugqa ngoba ushona le uya phezulu uya lena, kodwa lo ongapha waka-c umugqa uyehla, ingakho sinomugqa o-negative ngalana. Ngakho-ke lana senze u-d uzobona kahle. U-d wethu sizothi slope sethu u-rise over run ukunyuka divide ngokugijima, bese-ke lana u-d wethu uma unyuka usuka la kule point lena. Lokhu kuchaza ukuthi njalo masiya ku-x ngo-1 siphinde sehle ku-y ngo-1 uma lana sinalo 6 lo, uyabo sihamba kanje. Ngakho-ke lana sino 6 sinyuke ngo-6 saphinde saya ngale esandleni sokudla ngo-6. Lokho yiko lokho bengikusho ukuthi kuchaza ukuthi uma siya esandleni sokudla ngo-1 sinyuka ngo-1. Manje-ke esikwenza ku-x siyakwenza futhi ngapha ku-y, sizophinde sikwenze ku-y ngoba-ke noma ungayibuka ngapho uye emuva uzophinde wehle futhi kanjena kanje. Ingakho islope sethu sibukeka kanjani? Islope sika D lesi. Ngakho-ke lana ama-coordinate wakhona kuzoba ngu-2, -4
la uqala khona bese la sigcine khona, sigcine kubani? Sigcine ku 4,2. Manje ke lana islope sethu singubani? Islope salana singushintsho luka y olidivide ngoshintsho luka x lizokunika ubani? Lizokunika u2, lizokunika u2 osuse ngo -4 divide ngo4 osuse ngo -2. Lokhu kuzokunikeza upositive, ngakho ke u6 nalana lokhu kuzokunikeza upositive, ngakho ke u6. Uyabona sinyuke ka6. Kanjena ke naloku kusakunikeza u1, naloku kusakunikeza u1 kanje. Manje ke asenze ezinye zokugcina. Masenze lana lezi zibukeka zihlukile. Masenze u-e wethu ushintsho luka y oludivide ngoshintsho luka x. U-y wethu uma umbuka lana emqeni, u-y wethu ugcina kuphi? Ugcina ku8. u-y wethu ngakho ke ungu8. Uma unomugqa onjena uzothi noma unomugqa onje ngoba u-x akekho lana, uyambona u-x akekho, ngakho ke nalana kuchaza ukuthi u-x wethu ungu0. U-x wethu ungu0 ngoba lo mugqa lona umugqa oqondile nje ogcina ku8, une-y intercept ayikho i-x intercept, ngakho ke u-x lana u-x ungu0. Manje ke uzothini uma unomugqa onjena? Uma unomugqa onjena ohlukanisa ngo0, lokhu kuchaza ukuthi islope salomugqa asitholakali. Islope salomugqa si-undefined, asitholakali islope salomugqa ngoba uhlukaniswe ngo0. Lokhu kusitshela ukuthi usebenza ngomugqa oqondile. Manje ke uma usebenza ngomugqa oqondile asikho islope sakhona. Manje lesi masenze lesi sokugcina esizothola islope sakhona. Lesi sokugcina sibukeka silula. Ama-coordinate akhona ngu3,1 sibe futhi no -6, -2. Lana ke islope sethu sithini? Sithi ushintsho luka y njengoba sihlale senza lana. Sizoqala lana, sizoqala ngale ka -2. Ukhumbule ungaqala noma yiphi, kodwa sizoqala ngalena ka -2 ukuthi sifuna ukwazi ibanga elisuka laphayana lehle kanjeni ukuthi lizoba ngubani. Ngakho ke nasiqale ngo -2 ususa u1 zokunikeza u-3. Ngakho ke nakusho ukuthi kuchaza ukuthi ibanga leliya elisuka laphaya kulela point lehle lifike la lingu-3, bese ke ukusuka laphayana uyofika kulela point lelelinye ubuyele emuva khona uzothola ubani? Mawuthi u-negative, ithi sibone lana ukuthi uzothola ubani? Uzothi u-6 ususa ngo3 uzokunikeza u-9. Ngakho ke nakusho ukuthi ubuyele emuva ka9. Kusho ukuthi sibuyele emuva ka9 lana, sibuyele emuva ka9 sanyuka sakhuphuka ka3. Noma ungayenza uguqule futhi ubuke ngalendlela lena, uzobona ukuthi kusafana, uzothola impendulo efanayo naleyana. Uzobuyela emuva ka9 bese wehla ka3. Lokho kuzokunikeza u-negative. Angithi kuzoba u-3 ngoba usuwehle ka3 ekuqaleni, bukunikeza u-9 ngoba ubuyele emuva ka9. Ngakho ke nalena izokunikeza u-3. Ngakho ke naloku kuzokunikeza u-1/3. Lokhu kuzofana nokuthi ngu-1/3 noma ngayiphi indlela oyenzayo, kodwa lokhu kuzokunikeza u-1/3 o-positive. Ngakho ke sicela ukuthi usivakashele futhi kwa-Click Maths uthole ezinye izibonelo.